Kuwa gatatu Werurwe 2025 Ishimwe Theodone uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ICE mu mujyi wa Fort Worth muri Leta ya Texas. Ibi byabaye nyuma y'uko uyu acitse ubutabera agahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari byinshi bitavugwaho rumwe kuri iki kibazo ari byo ngira ngo tugarukeho. Iyi ni inkuru nziza tufite nawe ngiye mwumva akaba ari Francis Inkuru Nziza. Kugira ngo tujyanemo neza rero nagusabaga kugira ngo urebe hasi handitse ijambo subscribe maze ugashiraho itafari ryawe udutera inkunga. Ishimwe Ishimwe Theodone uzwi cyane ku izina rya Prince Kid ni umwe mu bantu bahoze bakomeye mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, by'umwihariko mu gutegura amarushanwa y'ubwiza. Azwi cyane nk'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup Company yashinze igamije guteza imbere imyidagaduro binyuze mu gutegura irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda. Iri rushanwa ryagiye riba ngarukamwaka kuva mu mwaka wa 2014 rigahuriza hamwe abakobwa bafite inzozi zo guhagararira igihugu mu marushanwa mpuzamahanga, guteza imbere umuco n'indangagaciro z'Abanyarwanda ndetse no kuba icyerekezo mu bakobwa b'iterambere n'icyubahiro mu muryango nyarwanda. Prince Kid yamenyekanye cyane mu Rwanda nk'inararibonye mu gutegura no kuyobora irushanwa rya Miss Rwanda, aho yagaragazaga ubuhanga mu mitegurire, imikoranire n'abaterankunga ndetse no mu kumenyekanisha iri rushanwa ku rwego mpuzamahanga. Ubuyobozi bwe bwagize uruhare mu gutuma Miss Rwanda igira agaciro gakomeye, aho abanyamideli n'abakobwa benshi bagiye bakururwa no kwitabira iri rushanwa kubera amahirwe yagaragaragamo. Nyamara ubwo yarazwi nk'umuyobozi mwiza w'iri rushanwa, hashize igihe gito hatangiye kuvugwa ibibazo bijyanye n'imikorere yaryo. Amakuru atandukanye yagiye agaragaza ko hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina byagiye rikorwa ku bakobwa bitabira iri rushanwa, ndetse hari n'abatangaje ko bagiye basabwa serivisi zitari nziza kugira ngo babashe gutsindira iri kamba rya Miss Rwanda. Ibirego byatangiye bigenda bivugwa mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga kugeza ubwo inzego z'ubutabera zitangiye kubikurikirana. Muri iki cyumweru gishize amakuru ahari nuko Prince Kid yongeye gutabwa muri yombi akurikiranwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ibi byabaye nyuma y'uko mu mwaka wa 2022 yari yafunzwe akurikiranwaho ibyaha bisa n'ibi, nyuma aza kurekurwa by'agateganyo. Itabwa muri yombi rye ryateje impaka ndende mu itangazamakuru no mu baturage muri rusange, aho bamwe bagaragaza ko ibi byerekana inzego z'ubutabera zishize imbaraga mu gukurikirana ibyaha by'ihohoterwa, mu gihe abandi bagiraga impungenge ku mikorere y'iri rushanwa rya Miss Rwanda n'ingaruka iri rushanwa ryagize ku bakobwa baryitabiriye. Hari abatari bake bagaragaje ko yaba ari umwere, bavuga ko kuba yarashinze Miss Rwanda bitavuze ko yagombaga kwitirirwa ibibazo byose bigaragara muri iri rushanwa. Nyamara abandi bagaragaje ko ibisobanuro byatanzwe bidahagije, bityo ko hakenewe iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri nyako. Itabwa muri yombi rye ry'uyu mwaka ryafashwe nk'ikimenyetso cy'uko ibyaha akekwaho bikomeje gukurikirana. Mu gihe inzego z'ubutabera zikomeje iperereza, abantu benshi bakomeje kwibaza ku hazaza h'iri rushanwa rya Miss Rwanda ndetse no ku ngaruka ibi birego bishobora kugira ku myidagaduro y'u Rwanda. Kuwa gatatu Werurwe 2025 Ishimwe Theodone uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ICE mu mujyi wa Fort Worth muri Leta ya Texas. Prince Kid yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 5 mu Rwanda ku byaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa se gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Nyuma yo gukatirwa nishikirije inzego z'ubutabera ngo arangize igihano cye, ahubwo yahisemo guhunga igihugu. Leta y'u Rwanda binyuze mu bushinjacyaha bukuru yashizeho impapuro zo guta muri yombi Prince Kid kuva kwa 29 Ukwakira 2024. Urwego rwa ICE rwafashijwe n'urwego rw'iperereza muri Amerika FBI mu gikorwa cyo kumufata. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri ICE aho ategereje ko hafatwa icyemezo cyo kumuheza mu Rwanda kugira ngo arangize igifungo cye. Inkuru yitabwa muri yombi rya Prince Kid yakwirakwirijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu batandukanye bagaragaje ibitekerezo byabo kuri iki gikorwa. Urugero ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter, Claude Karangwa yanditse agira ati
Prince Kid yatawe muri yombi muri USA. Ibinyamakuru bitandukanye byatangaje iyi nkuru birimo Kigali Today n'Igihe byombi byemeje itabwa muri yombi rya Prince Kid muri Amerika. Clement yagaragaje ko Prince Kid yatawe muri yombi, aho yagize ati Prince Kid yatawe muri yombi. Kuwa 25 Mata 2022 Ishimwe Dieudonné yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranwaho ibyaha byo guhohotera abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Icyo gihe RIB yemeje ko Prince Kid afunzwe akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nyuma y'itabwa muri yombi rya Prince Kid hatangijwe iperereza ku birego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byavugwaga ko byakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Iri perereza ryagaragaje ko hari abakobwa bagiye bahohoterwa mu bihe bitandukanye, bikekwa ko byakozwe na Prince Kid mu gihe yari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup. Nyuma y'iperereza Prince Kid yashyikirijwe inkiko kugira ngo akurikiranweho ku byaha yashinjwaga. Mu rubanza rwe ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso byerekana ko yakoze ibyaha byo guhohotera abakobwa bitabiriye iri rushanwa rya Miss Rwanda. Nyuma yo gusuzuma ibyemezo byose, urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 5. Nyuma yo gukatirwa icyo gifungo, Prince Kid ntiyashyikirijwe inzego z'ubutabera ngo arangize igihano cye, ahubwo yahisemo guhunga ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye Leta y'u Rwanda ishyiraho impapuro zo kumuta muri yombi kuva kwa 29 Ukwakira 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiwe muri kasho z'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika ICE, aho ategereje ko hafatwa icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda kugira ngo arangize igihano cye. Ibi byerekana ubufatanye bw'inzego z'ubutabera z'ibihugu byombi mu guhashya ibyaha no gushyira mu bikorwa ubutabera. Ibi bibazo byagize ingaruka zikomeye kuri iri rushanwa rya Miss Rwanda, aho ryahise rihagarikwa mu gihe cy'iperereza. Byatumye hatekerezwa ubundi buryo iri rushanwa ryategurwamo kugira ngo hirindwe ko hagira abandi bakobwa bahohoterwa mu bihe bizaza. Iri tabwa muri yombi rya Prince Kid ryerekanye ko ntawe uri hejuru y'amategeko kandi ko uwakoze icyaha agomba kuryozwa ibyo yakoze. Iri ni isomo ku bantu bose bafite inshingano zo kurinda no guteza imbere abandi, ko bagomba kuzuza inshingano zabo mu buryo bukwiye, birinda gukoresha nabi umwanya wabo. Ibi byabaye bigomba gutuma abakobwa bitabira amarushanwa nk'aya bagira ubushishozi, bakamenya uburenganzira bwabo kandi bakamenya ko bafite uburenganzira bwo gutanga ikirego igihe cyose bahohotewe. Ni ingenzi ko bamenya ko inzego z'ubutabera zihari kugira ngo zibafashe mu gihe bahuye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Prince Kid akekwaho ibyaha bikomeye birimo ruswa ishingiye ku gitsina no gusambanya abakobwa ku gahato. Ibi byaha byagarutsweho cyane mu itangazamakuru no mu nkiko, aho byagaragajwe ko hari abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Urugero, hari raporo yerekana ko mu mwaka w'ubucamanza ushize hinjiye dosiye z'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bingana n'1963. Ibi bimunga ubukungu bw'igihugu muri rusange. Ibyaha nk'ibi byangiza isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga, bituma abantu bibaza ku bushake bw'igihugu mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kurengera uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'itabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inzego z'ubutabera zombi Amerika n'u Rwanda zifite inshingano zo gukurikirana iki kibazo mu buryo bukurikije amategeko mpuzamahanga. Kuva yatahurwa muri Amerika, inzego z'ubutabera za Amerika zatangiye inzira yo kumwohereza mu Rwanda kugira ngo arangize igihano cye. Nk'uko byatangajwe n'uru rwego, Ishimwe yari yarinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe, ariko yari atuye muri Fort Worth adafite ibyangombwa bimwemerera kwatura. Iperereza ryakozwe ku bufatanye n'urwego rw'iperereza rya Amerika FBI ryatangaje ko Ishimwe Dieudonné yari yarahunze ubutabera bw'u Rwanda nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 5 ku byaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa se gukoresha ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Nubwo habayeho ibi bibazo, Abanyarwanda benshi bagaragaje ko hakenewe gukomeza gushyirwaho iterambere ry'abakobwa n'abagore mu Rwanda. Ibi birimo gahunda zigamije guteza imbere uburezi bw'abakobwa. Ku
kubaha amahirwe angana mu mirimo ndetse no gushyigikira imishinga yabo. Abandi basabye ko hakorwa ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire ku buringanire n'ubwuzuzanye kugira ngo habeho umuryango urwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Kuba iri rushanwa rya Miss Rwanda ryazasubizwaho cyangwa se ritazasubizwaho, cyangwa se ritazasubizwaho burundu ni ikibazo gifite impande ebyiri gishingiye ku buryo leta y'u Rwanda ibona iri rushanwa, uko abaturage babyakiriye ndetse n'ingaruka byagize ku muryango nyarwanda. Birashoboka ko cyane Miss Rwanda yazasubizwaho mu gihe kizaza ariko itandukanye cyane n'iyahagaritswe. Leta ishobora guhindura imitegurire yayo igashyiraho amabwiriza mashya akaze, ariko niba hakomeje kuboneka ibibazo nk'ibi bishobora gutuma ritongera kubaho, hakaba hashyirwaho ubundi buryo bushya bwo gufasha abakobwa kwiteza imbere mu buryo budafitanye isano n'irushanwa ry'ubwiza. Turabashimira cyane ko mudahwema kudukurikira mu biganiro byacu. Amakuru mashya nk'aya ni hano wayisanga kuri Inkuru Nziza 250. Iyi ni Inkuru Nziza 250, naho ngiye mwumva akaba ari Francis Inkuru Nziza. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro by'ubutaha nakagaruka.